Abaramagi barukwikigana basibwirwe kurga omusabadikono bwa All Saints Church gureta Bushenyi umuhwezo wa Bishop wa West Ankole ni wabasimbwire. Ubujunanizi bwobu mu izina ry'obureberezi okuba kwase bendera kandi team leader Reverend Sam Kwatage no kugikwasa kandi no kubashabira ngo rahanga bebembereje abo rugendo rwo rumwazamu respecting abishaye 2010 aho kandi bitwire ntukirayo ko kutwire tugenda buri mwaka kandi mu West Ankole abwa cyacho Uganda diocese ashatu na mushanju nitwe twatanikira kuramaga bamwe ahabaramajaba borekere okora magoku okuba kuganyirwe mu ebintu byinshi ndeje murundi mushanju intambwire kutambure binabendaga nisabahanga kabitora abo kwankange umuntu yabera rwire nkakira kandi hata kutambura kwanje n'amasiko ganje n'intambura abwa abanywani banje ikigenderwa cy'abaramagi cyangwa umunonga no kweshengereza ukweto mukishani umukubonabona no kongera kwikiriza umukwikiriza kwabo. Omugandi omukire cyabushesheri izoba abaramagi barkwika bibiri basimburwa Reverend Faz Didas Kasapori bwa Namukuru wa Uganda Matters Parish muri Mbara. Uburangiza bw'ubuzima kibako mu okwesasa no kwefika intumwa ukuru mu bazo bakitambira kandi bambwiye twino mu wikebwire Paulo ntumwa nabone mwabuze ko tshimishyo byo kubanza abaramagi bagizire ngo kigenderwa cyabo omukutamboroku no kushaba bazire tutakoramaga simarhanga abumwa kugupa atina nempo nyonko mutakasiperi simarhanga abumya kirima tutakoramaga so simarhanga kugira ngo ndice nyine mu isyo kanso abutandika na ite kansa kuzana mugongo kushaba na nyinkore kaboneza okwebongera Yesu gasha kwa Beno Muhozi na Arwaso.